babwambere barkwakira ubuhezi bw'umufaraso yo mu marwariro yibatungire ku rugahar Cohen Champene nzarwa yigara West oyerekire ngo kubaho ubuhezi agendereye kutungura Eby'amagara sima kandi nutwakira ubuhezi bw'ukansoko hene yaturetera umwirwarire kandi twe ntusima abo kubara umuntu yasitama akakuteka abarwira bakurwarira bakabonaho kubyama ubwo no muntu urukuranze hari kandi ari no mutima gwa cyampunga izo batwarite mfaraseji twagaba constituency mfarasiyona mu marwariro rwona ga constituency so twenda abakazi baza kuzara bazumukubona abana bazumukuno abakikurushanga nk'umuntu ry'umukubona abantu tuyiho kora ibintu byo tutakwenda naramwagera ngo eshuka naki ibyo tujya kuri iki turakore tubase kuyambaho kugira ngo yeri yirwaro rugume kandi duri yo mutima bamwe abashaha barukurira amarwariraga basimira ubwezo twashemerero because we have been having a challenge sometimes maternity ward ariko kushanga yizura shanga bakazi twabura ko bya musaka yo mfarisi umugeno ward tubishumife so mbere nyo nareba ruhanga yatworere icyamagero kushanga from nowhere ayo twetaga abantu nkaba kandi yo nishaba tugira abantu binje nkaba abo kujishko wabo bakagira ngo wereka tugitwagira twabakora abebembezi b'Igombora ya Nyabare nibena government bahereza ambulances ngo zibatungire ku rugo mu nyishengero wabo zikafa ikizano yasavinga omake kaguma yakamara just umwaka guma and we are almost completing another year itakazireta itakagarukira really ne kintu cyo honi hatinga na conditions zizindi honi ideo because buri hamwe kona ubuzu na ambulances so Nyubunka Foundation yanjye turonze ugize kwenda kurobinga ambulances kandi impamya kuzirije koze ni mango ugumwaka gutaka wiri chebe kwantu bafunda ambulances amarwariro 10 ngo gatungira ubuhezi bw'umufaraso kandi gamwe gashangirwe bimwe ahabitanda bitariho ngo abarwiri batiyone bagenderane yabo gashaka bene muhozo mu Bushenyi.